usakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi. Wacha ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi inobelembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesakuthi ushaka uyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa impunga yesintu umshana wakwaNgcobo fulele umashiya amahlangatha azoshumayela namhlanje naka bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nenyanga enkulu uFogiyane bathi siphundo siyabona siyabheka sinamehlo kunjalo niyaphila kodwa zwethu hayi siyaphila ake nginibingelele nami amagumba amano omhlaba eningizimu nenyakatho impumalanga nentshonalanga abamnyama nabamhlophe amabhunu ngamakhaladi nginibingelela nonke ngiyanithanda uFogiyane lo siphundo siyabona siyabheka sinamehlo umfwanqumalo sengiphinde ngabuya futhi ngikhona ngila zwethu omkhulu ngaphambi kokuba mne wethu singene enkulumeni yethu engifisa ukuthi siyikhulume ngiyafisa ukuthi umbukelo omusha njengamanje osezwile ukuthi uFogiyane lo usiphundo siyabona siyabheka sinamehlo okumtshela umbukelo ukuthi uFogiyane njengoba eyinyanga ngabe mhlambe usebenza kanjani uyawachitha yini amathambo ngoba abantu abaningi uFogiyane uthi noma inkinga eyazi kodwa besafuna umuntu ozokwazi ukumhlolela abone ukuthi lenkinga nayo ibangelwa yini ngabe umuntu umefika mhlambe kuFogiyane uyakwazi into azohlola ocingweni uyahlola noFogiyane awu wayithinta indaba cha angihlola ocingweni mina ngihlola mawufika endlini into nento esuke ngizoyithinta ngizoyinika wena ngiqala ngokuhlola qala ukuyibona ukuthi njoba lento ngizoyenza kuwe izohambisana yini nesidalwa sakini noma yini inkinga yakho edala ukuthi uthathe inyawo zakho uzofika kuFogiyane uthi ake ngizobheka ngabe uxakwe yini ukuze noma ngiqala angeke nodokotela uma izokulapha ucheck iBP acheck ushukela acheck lezifo ezikhona ukuze phela azi ukuthi uma isefaka iphilisi liqondana nani so nami ngifike ngibuka ukuthi ngabe kukuphi inkinga yini ezokwenza ukuthi wena uzofike la ekhaya ake ngiyibuke lento ukuthi uma mina ngifuna ukuqhalusa lenkinga ngiyisuse phambi kwakho ngenza njani kunjani Fogiyane mne wethu ngikubizile la kwimpunga yesintu usothi into ezinye zezinto kunjalo wafika mne wethu washaya inkulumo ezinohlonze kakhulu ngahlabeka umxhela ngempunga yesintu ingakho ngithanda ngiphinde ngilishaye ikhwela kodwa Fogiyane khona le ngifisa mne wethu ukuthi sidlule khona abantu bangithinta Fogiyane bathi hayi impunga yesintu kodwa uFogiyane uthwele bathi abantu uthwele Fogiyane awu kungabe lokho abakushoyo uFogiyane kuyiqiniso yini ngingakawuphendula umbuzo ngizoqondisa kuwe ngoba bona ngibazi ngingakawuphendula umbuzo bathi yini sign yokuthi ngithwele bathi Fogiyane indlela osebenza ngayo ibenza bakusolo ukuthi uthwele hayi ukuthi ubufakazi banawo ngoba umuntu othwele kungenzeka mhlamba bamqondi yingakho mina ngithi lento angisho kuwena Fogiyane ukuthi bathi uthwele mhlawumbe umuntu othwele usazosiphi impawu zomuntu othwele uphinde usibe futhi nobungozi bomuntu othwele ukuniphendula nonke South Africa angiqala ukuyizwa ngawe lento eyishoyo bakhona abake bangifonela bathi cha izinkomba zokuthi ngithwele zikhona angazi ke mhlambe bake bathwala angithwele mina kodwa engifuna ukuthi sikulungise angithi uyazi ukuthi imvula nodaka kuyahambisana kunjalo mhlawumbe umbukelo uyofuna ukwazi ukuthi ngithini mangisho njalo kunjalo impela ngoba sengimtshela ukuthi uma uya kaMpumelelo yabona uma uya kaMpumelelo kukhona inhlamba nobutha
nenzonde eceleni kwakho nesikhali futhi eduze kwakho so lento iyahambisana angisakuphiki-ke mina ukuthi ngithwele ngoba ikhona abantu abangayazi ukuthi ngithwele njengoba ngizwa ngithi angithwele sengigcina ngibavumela ngithi vele mawuphethe umuthi igama eliphezulu kuthi uthwele so ke mina ngigayitshe engikwaziyo ngigayitshe ngilenze ngendlela engifuna ngayo khona into oyithintile lapha uFogiyane ngifuna ukubuyela kuyona mawuthi imvula nodaka kuyahambisana le nkulumo indala uFogiyane mhlambe ngiyafisa ukuthi uyenze ikhase ukuze umbukele obukele angasali uFogiyane angifuni basale baba umbanjwa njoba ngithi angifuni basale ngithi udaka nemvula kuyahambisana ngikushiso ukuthi ngithe mangithatha isikhwama emva kokusithatha isikhwama ngithwasile ubudlozi ngabe sengiphinde ngikhwica amasokisi ngathatha indlela ngahamba bese ngihambela ini ke manje umsebenzi wami ukuthi awube ngale ndlela engifuna ngayo omunye umuntu uzothi yona ke mhlambe le ndlela le ewukuthwala ungabahlukanisela lapho ukuthi mhlambe le ndlela le mohamba yona umuntu ubooster kungabe mhlambe ukubooster ukuthwala noma kungona ukuthwala iyona lento ekufanele ukuthi abantu mhlambe sibacacisele kuyona ake ngibacacisele futhi abalaleli cha uma uyobooster vele usuyaphuma emgomeni wedlozela lekunike wona sesingakuthatha sikwenze kube obvious ukuthi sukusuyolekelela kushuthi sekukhona into oyoyigaxa emahlombe ukuthi uboosteke ukuthi phakama sengingabavumela kulelo gama kodwa akekho mina umuntu ofile kunjalo futhi umndeni wami uphelele futhi ekhaya sihleli siyezwana kodwa kuphela engikwenzayo mina ngiyasebenza ukuthi umsebenzi awukhanye mangilapha umuntu akaphili noma kungesibo bonke abantu engiyoba lapha abaphili ngoba nodokotela uqobo ofunda esikoleni ofaka amajazi ukhona umuntu ofaya mbambe ngezandla zakhe kunjalo Fogiyane mnewethu kukhona udaba la engeke ngalithinta Fogiyane okukuthi kukhona umuntu ekuthiwa ave nenhlanhla ave ecebile ave nemfuyo kanti ikhehla elimphathele lo mcebo yikhehla leli elahamba indlela ethile ayi wayithinta leyo ndaba wezo lonto yikhehla elahamba indlela ethile labe seliphakama kodwa yena lo muntu akayihambile leyo ndlela kungabe mhlambe lo muntu ekuthiwa avecebile kodwa uma umqopolo ubone ukuthi umuntu walo ekade ejule njenganawe uyenziwa kanjani indaba lo muntu nansi indaba balalela nilalele kahle ke manje ngifuna ingakwedluli le uyabona lento eyikhulumayo mina ngiphuma kuyona umkhulu bethwele ethwalela imfuyo ethwalela ukulima emasimini ethwalele yonke into ongayicabanga imvelo umkhulu benayo bengasebenza umuntu ekhasikhula thi besidla nje ukudla emasimini kokahle kodwa kwakungafanga umuntu waye hambe walanda into wazoyitshala la ekhaya ukuthi la ekhaya ingane nengane ezokhula kuleli gceke kufanele ibe nenhlanhla kuthi ke mawukhula uyingane ekhaya ungabe usakhohlwa phela ukuthi la ekhaya umkhulu wayihamba kanjani ungalulahla usiko isinto sakini hamba uhamba uyobheka ukuthi konje ukuze umkhulu ngimenzela jabula izinto zakhe ngingenza njani ngoba lenhlanhla njobe ehambile uzobuya naye ilethe kithi so ke wena mlungisela umkhulu umenzele into yakhe iqonde umakhela indlu yakhe njengomfana ekhaya ukuze izinto zakho zenze njani zihlale kulela zinga ebehleli kulo yena omunye umuntu uFogiyane uzothi ngike ngizwe kuthiwa umkhulu khona into ayilanda wayibeka emsamo lekhaya ekuyiyona wayehamba afika acele kuyo uma sengasekho thina siyanqaba manje ukuthi sigcine yonke imigudu nemigomo umkhulu wayegcina kodwa lo mcebo uyabonakala phakathi kwekhaya senza njani thina esesabayo kodwa umkhulu ngikathi sakhona yena yonke into ehamba kahle imfuyo ikhona iningi zalana kakhulu ngoba yena wegcina lokho okudingwa ilento ayilana niyaganga angeke la ekhaya utshele ukuthi akungenwa ngo10 wena njalo ubuya ngo10 utshelo la ekhaya ukuthi akudliwa umile wena udlumile kushuthi awuhloniphi kushuthi lo muzi sengowakho akusi phela lalela ngifuna ukuthi lento abayizwe kahle abalaleli uyabona ukhokho nomkhulu inhloko zala ekhaya thina siyintamo
kunjalo so njoba thina siyintamo ufanele ukuthi uma kujika inhloko wenze njani ujike so abantu abaningi bahlula into elula uma yethu umkhulu wala ekhaya njalo ngoJanuary noma ngoDisemba ngicela kugaywe la ekhaya kuhlathwe imbuzi nithina awumkhulu phela wayisho ngobe nazi izinto thina sinazo kodwa ikhona sibayeni uyena odata sibe khona wena ungasakwenzi lokho urong phela uma ungakwenzi lokho kufanele wena wenze lokho umkhulu wayekwenza ngoba kuwusiko lwala ekhaya noma kuwumkhuba womndeni wakini wala ekhaya uma ngabe umkhulu ake ngilungisela umkhulu wayenodemede noma jabula phakwa nothwalitshe zintathu lezi nsizwa ngathi uma sengiqala ukuphuma intshebe ngathi la ekhaya bengizalwa inyanga umkhulu inyanga indoda ngase ngiyahamba ngathi cha gogo ngoba umkhulu wayeyindoda nami ngifuna ukuba indoda ake ngiyithathe lezinto uma kukuthi kodwa zazi bulala kodwa likhi ithune ekhaya wayesethi gogo masobona sovuthwe ithathatha lamadoda ngase ngiyayithatha lezi ezami kungakuhluphi ukuyibona ungafuni ukubona into ongayona yakini ezami so ke kumanje akufanele mina ngisuke endleleni ekade ihamba umkhulu noma ekade ihamba umama noma ekade ihamba ubaba noma ekade ihamba ugogo ufuna ngihambe kuye ukuze ngikhulise ini umzi kababa kunjalo ngoba nawo baba kanawo kamkhulu so njoba ngenza lento ngihambe enyathelweni ngihambe enyathelweni ezazihamba umkhulu omunye umuntu uFogiyane omunye umuntu umne wethu uzoba nombuzo ukuthi uFogiyane uyathwalisa yini uma ethwalisa uFogiyane ungabe umuntu yamtshela yini ubungozi bento emthwalisa ngayo noma uthi hamba iyozwana phambili ake kulele lokuqala igama ngicela ukudropha ngingakhuluma izizwe ngicela ukudropha kodwa bese ngiphendula la ukuthwala kunobungozi ubungozi bokuthwala buningi sima siphila emhlabeni asidalelwe izinto ezifana noma ningancela ibele lodwa asidalelwe izinto ezifana ekhaya ngaba u7 kodwa kuphumelela abathathu yingani baphumelela abathathu ngoba bawulandele umyalelo wala ekhaya nizame wena uzame omunye azame kuze mhlambe kuphela imali nayo uthi uzama ukukhava laba ya ungabakhava abantu noma ungafunda uzofaka amajazi uzube imasters kodwa ma wena unganikiwe lutho esandleni ngeke ufane nami engicine ka standard 2 kunjalo isizathu mina ngilandeleni ngilandele imigomo yala ekhaya ukuthwala ke South Africa kuyingozi ngicela ukunitshela futhi angimfisele omunye umuntu asondele ekuthalweni kodwa osoyidelile athi mina ngizokwenza ukuthi anginqabi akahambe ayothatha lento iyofika imxaka esasendlini abona ukuthi hey ngaze ngangena enkingeni kodwa ngangithi njalo isikhona ke imali usuyibona injabulo ayikho injabulo ungenayo umndeni wakho ungenayo umkakhe endlini kunjalo uzojabule kahle ngoba umama beyakuthinta ihlathi kunjalo ubonke kwehla kahle nalokudla kwalomfazi kumnandi hayi ngoba kumnandi ngoba mawudla uhlala la eduze na uthi mhlambe kwenzeka ukhingce kathi sorry baba injabulo ilapha emndenini nengane zakho maziphume ekhaya ngokulingana noma ngabe khona nephutha mazike zakujabulisa iphumo yasho uthi kodwa ngizele manje kunjalo reason why kube njalo ingoba injabulo ikhona ngomndeni nabafowenu noma god wakho nomzali wakho mayisekhona awukwazi ukudla usuthu umzali wakho angadlile ukuzaleleni so ngisho ukuthi ke bafowethu lento yokuthwala ikhona iyenzeka kodwa ningayijahi ingozi iyayikhipha idumbu uyasala usuphila wedwa yenza into eziningi kodwa mangabe ufuna ukuya awuvinjelwa umuntu ungaya so fika sibone senza kanjani ungaya kodwa masogaxela ungabuyi uthi angizokhipha lento angiyazi iphuma kanjani angiyazi Fogiyane omnwethu sesizophetha kunomuntu ke la Fogiyane uyazibona ukuthi ngempela umcebo ukhona kuyena kodwa ikhehle limphathela umcebo lali nesigubhu angifuni ukuthi lento singadluli kuyona lali nesigubhu nje manje lo muntu Fogiyane ikhona yini indlela yokuthi mhlambe lesigubhu yena angasithathe ngoba usake wabuza ubungozi baso mhlambe ikhehla lalithwele njengoba uchaza ukuthwala ukuthi bunobungozi ikhona indlela yokuthi ungakwemukeli lokhu ababekwenza bona bese mhlambe
kube khona indlela yokwamukela lo wamcebo ngabe mhlawumbe kuzokwenzeka kanjani lalela ke ma kunento enjalo ekhaya thatha isagila sakho sifake khwapheni uye kulaba abamanga ufika uyoza ukuthi uma ungene ecathulweni zikamkhulu kuyongeneka yini futhi uthola ukuthi umkhulu ngabe khona yini umuntu owayembulele la ekhaya noma wayilande nje into yakhe ihlatshelwe inkomo mhlambe ezu5 mhlambe ezu7 emva ka 6 years noma emva ka 3 years hamba uma ufike kumuntu oyimpengu lophengula mbamba uyofika kunikete lulwadi lokuqonzile ukuthi kwentiwa nje wena okunene ngoba mawuthi wena uzovela usuku ungene nje kunemgomo wena ongayazi la mhlambe umkhulu bevuka ebusuku eze la azogila imkhubo ongayazi wena hamba uye kuletha impengu ufika uphengule ngisho abantu abahlola amangikhuluma impengu sengikhuluma limlo kithi uye kuletha impengu nangabe uphengula ubusu uyathola ukuthi hayi umfuna ukuthatha leli gona ngoba yilo impela eliphethe impilo yala ekhaya hamba uyothenga inkomo mhlambe emhlophe ubuye nawo la ekhaya nembuzi bese uyayihlaba bese uyokhuluma nomkhulu ethunene ukuze akunika amandla okuthatha lento angithi uyangizwa omunye mhlambe uzoyithatha lento ngolaka ibisifika kuyikhulume ulimo wayelinqaba umkhulu ifika ithi ayimbulala umkakho uvuke wena kusena uthatha imbazi ugawula umfazi akusesikho ke phela ukwakha inhlanhla la ekhaya wena uqeda abantu hamba uyofuna iinstruction bakhona abantu ababhulayo dikhona impeko kunjalo eyishaya ithambo ngempela la kudala angithi lento ifana nokuthi uma ngabe umkhulu benesikhwama la ekhaya awuvela isikhwama usidumele siyagezwa bese siyamukelwa bese siyabekwa ngendlela esemthethweni ukuze la ekhaya azi umnikazi waso ukuthi sengivukile ngivuke kumntanami usibanibani iwuye ngihleli kuye nasebusuku emaphusheni uzofika kuhlebela la imfana uma ngabe ngizolanda into ethile ngilanda into ethile ngangakho umuntu owenza ukuthi so ke lapho uhamba ngani ngemiyalelo kubalulekile ukuthi idlozi ungalikhipheli ngaphandle ulibeke limeduze nawe ngoba uma uxosha idlozi mdlale into yakhe ifike la isikhathi sokuthi iyahamba wena usala unalo idlozi uzolilanda ngani ngoba idlozi isekelo sakho finish ayi ugeqa amagula mne wethu buke lempunga yesintu asiyibambe ngoba ngiyayiza ukuthi iyashisa uma kuukuthi khona okunye ofisa ukuthi ukwazi uyafisa futhi ukuthi uFogiyane akulekelele kokuthile le number lokuzibona zivela la screen sakho uzomshayela kuzona uzokuthi utholakala kuphi ngasiphi isikhathi ngaluphi usuku bese usondela kuyena mhlawumbe uFogiyane umnyothi sesiphetha nje ositshela ukuthi utholakala kuphi la utholakala khona abantu uma bekudinga bakuthola kuphi ngaziphi insuku ngiyakhumbula ukubalula ukuthi uthanda kakhulu ukugaya kunjalo umdlalo wami lo angeke kube inyanga uthenga inyanga iyagaya umane ngifuna balalele uFogiyane lo uma ngabe ungifuna imizi emibili abantu kungabadidi ukuthi ngiba senanda ngibe sejozini imizi yami yonke ngiyakhila kuyona ke yami ngokwesintu ekababa mkhulu kodwa ngiba kuyo yombili lemizi kodwa masofuna sijule nento esukufuna soyenza ngiyathanda mina babumba nje umuntu afike ejozini sizoka siye nasemfuleni siyokhuluma indaba enkulu ngoba usufuna sijule lapho siyothatha umsebenzi ngimnika ngithi hamba uyokwenza umsebenzi wakho ungifonele ngiyayithanda ke ne-attention ungifonele usho ukuthi kwenzakalani ngoba ngeke ngingaka ngikwenzela into ngasiyo ngiyenza ngoba isuke ngifuna na uphumelele ufane nami ngithi kodwa kini ngiyayideda indawo nisale nenkosi asibonge kakhulu ke nakwembukelo empunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela uthatha udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le nombolo lokuzibona sivela usizo yolithola kuFogiyane njengoba sibhaliwe ethi uFogiyane izakho umne wethu uzomthinta kuzona uzokuthi ungakuphi njengoba esebalilile ukuthi usejozini abuya besenani ngiyacela ke siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Hey,
ithobo